V tem videu si pogledamo past continuous. Kako se tvori past continuous? Past continuous se tvori tako, da za osebe I, he, she in it damo pomožni glagol was, to je pomožni glagol biti v pretekliku. In za osebe we, you, they damo pomožni glagol biti v pretekliku, ki je were za množino. Obvezno, kot vsi continuousi, ima končnico ing. Pravopisne pravila. Tako kot za present continuous, pravopisna pravila so enaka, torej če se glagol konča na črko e, se mu izbriše e in doda ing. Če je kratek glagol, tako sestavljen, da ima na sredini samo en samoglasnik, na koncu en soglasnik, zadnji soglasnik podvojimo. Naprimer, cut, za continuous, ko mu damo ing, napišemo 2 t-ja. Cutting z 2 t-ji. In swimming, stopping enako. Vprašalna oblika se samo obrne pomožni glagol biti v pretekliku z osebo. Namesto I was I. Namesto you were you, končnica ing ostaja. Nikalna oblika, zelo preprosta, glagol biti, pomožni glagol se zanika, namesto was, wasn't, namesto were, weren't. Pride I wasn't playing, he wasn't playing, we weren't playing. Kdaj se pa uporablja? Past continuous je preteklik. Učili smo se že past simple, ki je navaden preteklik in označuje dejanja, ki so se že končala hitro v preteklosti. Past continuous pa označuje dejanje, ki se ni končalo v tistem trenutku v preteklosti, o katerem mi govorimo, ampak je bilo v trajanju takrat. Takrat, v tistem trenutku, je to dejanje še trajalo. Lahko je tudi v tistem trenutku, lahko tudi v tistem obdobju. Ta trenutek je velikokrat označen z uro. Naprimer, at 7 o'clock. Primer, what were you doing yesterday at 7 p.m.? Yesterday at 7 p.m. I was reading a book. Torej, I was reading a book ob 7:00 sem jaz brala knjigo. Nisem še končala brati, sem bila sredi branja. Dejanje branja knjige je v tistem trenutku trajalo. Ta trenutek pa ni nujno, da je izražen, torej trenutek, o katerem govorimo v preteklosti, ni nujno, da je izražen točno natančno z uro, lahko je tudi opisno izražen tako, da dobimo kombinacijo past simple plus past continuous. In moramo pa uporabiti tudi časovni veznik. When pomeni ko, v povedi, ko ni vprašanje, ko je vprašanje pomeni kdaj, tu pomeni ko, in while pomeni medtem ko, in as tudi pomeni medtem ko. Poglejmo primer. I was playing a video game when my brother opened the door. To pomeni, da sem jaz igrala videoigrico in moje igranje je še trajalo, ko je moj brat stopil v sobo, odprl vrata in me je prekinil pri igranju igrice. Torej, jaz nisem zaključila igranje igrice in zmagala, bravo, ampak me je prekinil sredi mojega igranja igrice. In tisto dejanje, ki je trajalo in je bilo prekinjeno, moramo dati v past continuous. Tisto dejanje hipno, instantno, hitro, ki je prekinilo trajajoče dejanje, pa v past simple. Drugi primer. While my mom was cooking, her phone rang. Medtem, ko je moja mama kuhala kosilo, prišla je pozno iz službe, je njen telefon zazvonil. Torej, ona je na primer začela kuhati kosilo ob 3, končala kuhati kosilo ob 4. Ob 3:37 je njen telefon zazvonil. Torej jo je zmotil pri kuhanju oziroma prekinil dejanje, ki je v tistem trenutku trajalo. In zato za kuhanje uporabimo past continuous, rečemo my mom was cooking. Zato, da je telefon zazvonil, začel zvoniti, je pa past simple. Her phone rang. Dodala bi samo še to, da pri vezniku when je treba biti pozoren, sledi mu lahko ali past simple ali past continuous, ni določeno,
medtem ko lažje je pri vezniku while ali as, ker mu obvezno mora slediti past continuous. Zakaj? Zato, ker while pomeni medtem ko. In če rečemo medtem ko je mama kuhala, je to smiselno. Ker je kuhala medtem, je lahko se nekaj drugega zgodilo. Bi pa bilo zelo čudno, če bi pomislili in želeli povedati medtem, ko je telefon zazvonil. Tako hipno je to dejanje, da se medtem ne more nič zgoditi. Zato za whileom, to je en trik, obvezno moramo dati past continuous. Drugo dejanje je pa lahko ali pa simple ali past continuous. Lahko imamo tudi poved, kjer sta oba past continuousa. Recimo, while my mom was cooking, my dad was reading a newspaper. Obe dejanji sta trajali istočasno in lahko sta obe v past continuous. Upam, da je bila razlaga razumljiva, zdaj se pa hitro in urno naučiti pravila, večkrat si ogledati posnetek in nato na vaje. Najbolje interaktivne, kaj ne? Se vidimo v naslednjem videu.